Nis, yella jenny wa yet chin huntawi, the rig majarash. Bechearcum noch Corny's ffordd o'n siang i ligor sy'n agi. Mo hwn yn myglachlyn. Gdi? Mo hwn yn myglachlyn. Daniel? Thart ar post ag Nancy? Daniel? Ie, thart cyn. Ti gyda gyda gystal? Wel, ni higol Mercedes a byd hyn. Och, Queen ed nadi gyda taig y siwd, ha? Er y laid becheart o cor cert y chalach o hyn. Mae'r hampla nis yn ei. Fi sian y has yn sy'n fod na gael agos yn y stag. Falach gwyd i cochtan i cynjo'r cawr o'r fyr eisiau sys. Ni tan y walgwn effiw. Chanw, sy'n eid lot o'n erig i diad. Ys sy'n am ffom i'n erig i dacw. Right, so, what to re? Ha? Y tafran. Hôn, taff. Gwyd sy'n eisiau byd mal. Ta sy'n y tair o'n ar womach yn do ieg. Right, so, sláinte wa. Oh, yummy. Right, so, Cianna, cad íons minna sé seachar isteach joba? Yeah, just cash on machine. Go leor. Mac, gapan tú gybit yn Caroline and shop? Like, in you Egan? Cyd gyr mi yna. Oh, no pat a bocht. Oh. Tell you what, fan ydy hi. Ta chwrw wedi byrna cryd nagin yn Chararenos. Hey, sfeid let sy'n niach yn yr ffad i enaf. Right. Oh, Katrina, wyl a sagat. Caird am y treis jarm ydy enaf her. Ceirt. Baileys. And there was dollar the elen show, gins, Bacardi. I know, ach ni'r ffag nis fyrna Baileys coffee. Treis feed more like. Mastu. Ta si rwy einach yn ish. Bei chwlo hwrt, dŵnt yn isla yn alag na pech. Wel, Neil, tas am sŵl bwyd o'n ro hys y station radio. Will. Mastu mi bwyd yn canol i'r isacht. I don't know if you're island and on she's like bwyd o'n No. And then you'd be deal Mac. Na gyn at yn hyd y beilig sy'n ymsyn ei. Chiap yn gybar o agol. Ara, Brenna, bisiag yn loigan ar right? Da fi eisiau gydasmer her a fish. Din an tar own job ma I goni. Agus da fi an cor go hálin nach raw. Daniel? O fi. Daniel, fwy yn ei. Ta brown arm. O, da fi mi cho bwr a treis bwle le taig. Ni disgom cain fo ligmid o caraston. Wel, ni'n sam sa chyrd. Wel, ni har lo sé reis ar manam. A do cart gylior. Gael Ti'n gyd yr ontos? Chiad me gur hesti gwyd fan o gydi go jac o grosio? Na re, di dial o fanacht. O, ceir ta awn. Eidiog da hais cynt. O, Daniel. O, ta sé o hálin. O, fecha. O, ta sé cho bog agus mo híon sé cho hívan. O, is brala me. Hynnysh. Beth o chomala dyn ar behacab Nancy McLaughlin. Fi'n gawn sio? Ys i sasio? Tá sé seo do chrétsaí. Cáil sé. Mas ceapan sin nach ted níos fála bheith an amsá an nola gach fannachtara. Bernie, kun me gael gwylio sgil maike. Ni cha coswl airi na sio yno. Ja, wel ní sé cosile gáil barteach le Angela íra nach an ar a dúir. Nis nach ul tois yn gydeth. Sa'n tiad, ha? Right, sinné. Hello, Angela. Bernie seo. Gramahad. Brenna, ní bheith chailín sinamach? Well, bhí si cepi bolistechan his nefran. Ja, tá sam. No, anot, sé tás cum faoi.
Ok, slán. Agus le tain. Slán. Well, ní te lena cara nó ar an chuma. Mas meach sé sin táit cinnte an óil. Bronam. Ní chuir mar sin rá. Penarní, Tá agus sótí héime sé mu deal brandí sin. Tu gan meh nach chochanm suas. No, tá sé tá. Bará fan seo, et go tucha sé. Eisna tá sé go reice le chuma. Yeah. Arian Wimps at us freshen. All right, store. Slán. Well, dúirt sí nulach chuna let. Oh, ba nul chuna an mar sin. Bhí céir fannach líon tú ar riana agus donnacha. Seo, chuirmid sceart ar níos. Dad, ní mar gur láirtlo. Look, fic ma ho, alright? Rúise, tá orach líige eile agam. Yeah, well, tá gur go amach siúl. Like chuna dad. Seo, Dylan, seo. Nice. Seo toig tusa. Is Dylan was ceann eile. Ní mar gur Ceir clifa clúdó, Dylan, yeah? Berna, ceir goil síos ag trála de gceansaí nua sacr, yeah? go leor. Nice. Oh, cá se gur cheap santi gur tú an wá, mar tá an gceansaí sin tá se cho cool. Tá mar gur Tom. Go le stóri. Tá mis se freisin, yeah? Hello? Hi. No, ní seo. Ceir go leor mar sin? Well, so go get a hain. Tá mar heapan go má machar siúl gom hain. Yeah, bheith chun úr go mánach mach. Oh, lads. Not fucking mean alone, look. Mac, Berlin Willem hain. Mother wish let. All right, sound. Gur mad. Well, feic mar báilse mar sin. Slán. Slán. An eis dúcaí bhel. Fána haimiid be sin chop mo chipi. Cyrra mascar, Jerry. Hi. Hiya. Ronar. Wat van het? Neil. Wel, maar wil je vragert, niet je vragert. Eileen? Oh, Katrina. Wat zien je? Angela, de Eileen Marv. You're so well. Could you harla? Níl Sam. Tá si seo ar ála a radio. Tá si fór.
Ní le chuisle. Cama gluchan na Gordaí. Yeah, glúir me na Gordaí. Tá sí marú. Cé? Eileen! Cé a hála? Nelson. Hiya. Hi. Ceach bhfuil? Ceart glór. Ein crack lata. No níl, sin é laib. Lá nolag. Is fúla mé. Oh, well, sprád amsa go hundam. Ach, airínta rinne wit. Yeah. Agus tá dad gobir. Tá an amsa golch ag Nancy Daniels ach well, tá sad ní bhah sé exactly trilling. Hey, trí le bheitsáte idir mhór agus peidir ag brandúir de Santa Claus don ar ná. God. Tá sé mí súsan iscuig sean van igen atá na coní le héin.
Sin taon bailach bhí man an éilehí. God, bhí mar tí fléisce. Hís tupann sé riomh leis na mince pies agus na cupán té, agus na mince pies agus na cupán té agus agus chuileir de. Actually, Eddie, there's a awesome goal. Didn't he's elephant up for another come What the wrong arm? Well, maith me gote an uair seo, all right? Okay, come on. Ceart leorach at sin be mu get lo a ríiste ba. Right. Chaid tíana leanam tú ceart leor. Chatína tú héin agus vinsa fáidí be. No, bhí me am héin. Agus cear cum a bhíara. Roisiánna fenú mesca a hála. Íl sam. Sin sé tú bot sí gobar lán agus chuirt. A peidir go chaisi íle go mesto. Íl sam hére. Katrina, it's all right. Angela? Hello, Jack. Get Harlan se? Tá Eileen marú. Céirt? Tá sí stís. Station radio. Och, sí is ce fúdi? Katrina. Ní réite me. Eileen bocht. Well, tar leid ní bhein cummart a senis. Céirt? Was go déine sa duistetí? Bhí níú Brenna bharní, Tá mar go goscailtí cheafí le bríní tégus caí ó go bhaine. Sinna mar rúil tá a náí. Nancy, níor tú le daoine gúil me goscailtí cheafí agus go mé bríní tééis caí le fáil le ball. Ó cinse caró me se leat. Tá fé plégat. Tú me se lábhach go máhaigh mas má le. Fe te sníintach, fágus seo mar sin. Táid agus bhí tú caiint le né? Bhí chuí má chusaí radio, fi gur dhéisteachta, chusaí airgid, chusaí fórne, bud sin leag. Agus cin tamar an córa seagaí? Táis go bheith cimime. Se hartar a cúig tean. Ja, cúig a chlog. Agus ar thugtú tá an neamh nach faoi deara fó, ha? Níl an rugur thug. Bhí si fuair an mhá, bhí si stúla sin nolig, stúla sin brise, cúpla lá saoire bheici. Cum leis geú. Tú áid sin Nancy? Tá. Right. Ó frig ní na bhaineid. Tá brin sa riideach, ní mór an é. Tá dalbaine sa siúpa, déan si cúpla lítar al mas má le. Right a feidir na lága dío. Right. Tuil an cúpla package briscí má. Right, anhead. Míhall, Tóí an borco sin tamlín, beidir go bhaid mé kitlón ásan chun rudí a hasnú agus tá kitlan seo freisin nach chuil? Tá, yeah. Tá péran? Well, beidir go leir sin mar se. Right. Mama, mar sé vinní le nín bán cecha mútú. Tá seo fásach nach chuil. Rory, hi. Ó sí fós an? Tá, ach ní sé a scoile ar an beiristeach, tá sé fannacht ar an pathologist. Jesus. Ní rah mé bháile ar ar chorpa. Sfi sí le gin ar a bheith leat san gablacha. Ní creid mé seo. Ní rah mé caiint le orú inné agus bhí áard giúmaraí. Bhfuil leis go céir de hála. Ní sé drátad. Gwyna ta smagad cup an caffi fed, ie? Das gon Míhall fair play go. Angela, mai cup an etsa. Ní bheith sílim gur haman am bháile. Wel, du ceintin is mar fyrta droch siach. Bhí mar ceart go leor, gur mai agad. Okay, slán. Sláim.
scared ar bhain is. No, gur maid. Berlin bhfuil am héana bheith pí na bhiste leat. Tú cínse? Tá. Right, listen, má tú géirnis cruclíochar, all right? Gur maid. Troy? Cheappa. Tá brúnarm. Yeah, the Roman fresh. Look, come in, come with Gleacher, right? Se go donna chola. Here, right, tea and no coffee. Coffee má sé de hiile. A mar sin ná lá go díam. Bring you back tea. Ja, duna sé sin is Right. mé. Lads. Ní bheith go bhfuil. Daniel, ceadút siad, nuair a cead a hála. Ní sa go bhainte se. Mas is stoi dúirt bháin se go deogan bhachtach. Ceadíana se benéis. Gom leis gan? Mar se bhí baint thuair a gaiirín leis leis a réidio sin na gúnaí, a dhéoch réidio pobl becha mar chaí linn se créatú gunneanna dí tróchreara. Bla se a hé, ach créidim se go rácóí nach séad an gheas go bhainna cinint. Mar sin éhéir, As mar sin éis brena hátan seo, gus an pobl beg sé fád bailí le chéile, a níorch sé sin éon teile gon tír. Ná fiúháin san dahan. An ceart fada a héire. Scáid chéile bhhainnas na daoine. Tá an bhrónarm. Oh, is cuma. Ná bhí bór faoi. Ó í cemás, í cemás. Ná bhí amadeach. Tarlíonn sé seo an támar fad. Jó me se scóil. Gur mé locht. Til kaffi? Ní bheith Bernie gur mágad tá se mágam duine bhirtáile bhí lá fád aige. So. Ska ga mé rud céan éana. Well, goile. Gur maiad. Feici maith. Rory, slán fáil, me tú ceach leor. Bai, gur mágad. Dylan. Slán, Jack. Slán. Ceap mé gur bhéh sin de... Oh, no, the Dylan le Jack. Ach, tá sé éireach nach bhfuil. Scail fáta. Tá lód eile sa dishwasher, ceapan go bheith ceart golóir inis. Tá rudí ciúnú sios. Ó, na lá díú Nancy. Was ik a héin achas tá ben. Nancy. Seastóir. Bhí sé ar an orlar. Ó, gur mágad. Tuaigh sé bhád níos ságas de a churann do goríim agus heachtamháil lamsa. Ba mé ratí Seachas a bheith sinna searónta G10, freistal na daoine seo. Feic mé sa málathú. Ní féidir go tú cuioine fós. Ní ran rití cionna ar a heiscí, ara? Go dtí bhú sugad sa. A bhfuil Peter go bhfuil sam ní smún ná cheapans tasa. Nestúnis. Nestúnis cad bhacha geistem leis sin, Tam se go lomí. Is seo, Peter, The parties here too are shared partners in the premises known as Torvik Art. Go bhfuir tú sin. Wat tú hier te mogrim, Angeli Iran. Ní hárloch sé ríist. Dígann tú sin? Dictaphone Deirdre. Right, go in the garden.
Cabar le. Well, I know we can't touch the sergeant. One of them groups are going to have this good. You will eat in the boss. Sta bhfuil sé go síl mór chu bása sí feidir. Bhíine mar chu báirta ce? Suspicious circumstances of share.